Так, булочка. Болды. Сырды эмне, бирдеме красить этесиң бе? Жегенге, горошок эмне кыласың? Горошек маринированный, все. Огурцы. Бадрың. Все. Давай. Я. Жұмыртқа. Все. Кактус. Кетчуп. Все. Майонез, Не, лепешками жейсің. Тамаша. Все хорошо. Ал халал, Ал халал, Все, болды. Хорошо. Эй, бұл эмне? Қана продукты? Мына жана сен айтып отқан продуктың бар ушул риха сэндвичтин ичинде бар. Жесең соны. Барын көтөрүп жүрмөк белем, мына 11 алып кел.